اليوم كان صعب كثير كثير. فقدت فيه زوجي، كان عن جد وضع صعب. يوم صعب رهيب يعني كثير مش شوي. Margar konur sem við höfum rætt við hér á gríðarstöðum UN Women tala allar að hafa verið einangraðar fyrst sinn í búðunum og upplifað tilgangsleysi. Ein þeirra, Anda Líb, 25 ára gömul ekkja og 2 barna móðir frá Sýrlandi. Hún flúði ein fótgangandi með börnin sín 2 eftir að eiginmaður hennar var myrtur á heimili þeirra fyrir framan hana og börnin. أول إشي شفت أهلي، يعني انبسطت شفت أهلي كثير مو شوي. Eftir að í flóttamannabúðirnar var komið, tók við djúpt þunglindi og hún fór lítið út á meðal fólks. En þegar hún kynntist griðastað UN Women, kynntist hún öðrum konum í sömu stöðu. Þá fyrst byrjaði að rofa til. سمعت إنه قالوا في توظيف ورحنا سجلنا والحمد لله توظفنا باليو إن ومن وغيرت من نفسيتي كثير يعني حتى يعني كنت أول شيء معقدة نفسياً دايماً بالبيت بس إجيت لهون الحمد لله تعرفت على رفقات جداد طلعت من جو الملل اللي أنا كنت فيه قعدت مثلاً هون صار جو مثلاً صحيح يعني بنضحك بس ونمزح وبنحكي وهيك وبنروح وبنيجي بس إنه صحيح مو من قلبنا الضحكة بس إنه أحسن من جو البيت غير من نفسيتي. Do they remember something from Syria? أي بنتي تتذكر أبوها بس يوم أخذوه قدامي. Áður en ég fer, nú ég komin